kwenye unaweza fika, wanakuchunguza kama uko na begi, wanafanya fuye na unapita. Na zile checkpoints ziko na mafasi zenye ziko cible. Mafasi zenye tunajua hapa kuna kwaka wabandi, hapa kuna kwaka hivi. Tulisema kutakuwa mafasi zenye ziko cible. Kwenye tutaweka checkpoints. Barriere payante zilipigwa marufuku. Nataka nikujibie ya kwamba si kusema hapa ni sisi tu ndio tumekataa mabariere. Hapana. Bariere tutaenda hatua kwa hatua. Tutaenda hatua kwa hatua. Sababu tuliandika vikaratasi vyetu sisi, tukaomba serikali itusaidie kwa chakula, itusaidie hata kutupatia ile kidogo kidogo wakati huko tunafanya kazi. Mafamilia zetu kama zilikuwa zinapata kasabuni. Tuliandika vile na serikali imetujibu, imetuambia ya kwamba kisha siku kidogo kutakuwa prise en charge ya mzuri. Tuko pamoja? Ndio. Ni kusema kama ile prise en charge ya mzuri inakuya na wewe ukitia vile wenye uko nataka kutia vyako vya manyanga vya barabara nani mama barriere payante, bwana serikali nasi wazalendo tutakuvunja vunja. Tunaanza huku tutaenda hivi. Barriere zitaisha baba yangu utatembea na amani. Asante. Oui, vous avez une question? OK, allez-y. Oui, non, si vous avez une question, oui, mupatie le micro. Le maman qui se met à venir hapa. Non, non, il a une... Repose à maman tout. Voilà. Monsieur Si, Monsieur Si, mama ndio alituzaa, si ndio vile? Mama iko na swali na tuache mama aulize na amani kabisa kwa sababu